Hola, bon dia. Després d'esta pausa del cafè que ens ha permès a tots reflexionar un poquet de totes les experiències sobre el sistema de dipòsit que ens han arribat des del món internacional, anem ara ja a aterrar a la situació així a Espanya. Abans, però, vaig a recordar-vos novament el tema de les preguntes. És important que tots aquells dubtes que tingueu es plasmeu per escrit i amb lletra majúscula al paperet i que ho entregueu abans de les 5 de la vesprada en el parador a l'eixida a l'esquerra on s'havien entregat els aparells de traducció simultània. És important perquè en l'última taula rodona el govern respondran a les preguntes que es plantegeu. Anem ja a una nova taula rodona que es titula Cartografia d'un canvi. Les polítiques de gestió d'envasos en les comunitats autònomes, noves polítiques, vells problemes. El model de gestió d'envasos ha tocat ja sostre, ho hem pogut escoltar al llarg del matí, de les primeres hores d'esta jornada. Des de fa una dècada no s'han incrementat els percentatges de recollida selectiva. Segons dades aportades per l'administració, hi ha una situació d'estancament del 30% en el millor dels casos, quan la directiva europea ens diu que hauríem d'arribar al 50% l'any 2020. En els últims temps també s'ha criticat molt al País Valencià per voler dirigir o per haver optat decididament per la implantació del sistema de dipòsit, una cosa que no és real i de fet així en aquesta taula tenim la mostra perquè tenim representants de diferents comunitats autònomes que passe a presentar-vos. En primer lloc tenim a Josep Maria Tost, és director general de l'Agència de Residus de Catalunya, a Eva García, directora general de Medi Ambient i Ordenació del Territori de Navarra, tenim també a Sebastià Sanso, director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de les Balears i Joan Piquer, director general del Canvi Climàtic i Qualitat Mediambiental de la Comunitat Valenciana. Comencem amb Josep Maria Tost, que és, com acaba de dir, director general de l'Agència de Residus de Catalunya. Per dades que jo tinc així, que ara ens confirmarà, en Catalunya dels 9 milions d'envasos de begudes que es consumeixen diàriament, 3,5 són recollits selectivament i 5,5 són llançats a incineradores o al seu entorn. Tenen un exemple de posada en marxa d'un programa pilot del sistema de dipòsit que es va dur a terme a Cadaqués i ara ens explicarà en què consisteix un poc el seu projecte, però en aquesta experiència de Cadaqués Catalunya d'alguna manera va voler també presentar-se com a una comunitat autònoma pionera en la implantació del sistema. Anem a escoltar el projecte que ens arriba des de Catalunya. Bé, bon dia. La invitació al govern valencià per estar avui aquesta jornada, de compartir amb companys de viatge un seguit de reflexions sobre aquest tema tan apassionant dels residus, perquè això t'agrada o no t'agrada, i si em permeteu m'expressaré en valencià del nord per expressar-los la meva reflexió i la meva experiència com a govern. Aquí tenen un breu índex que està en espanyol, però és una mica la reflexió que els vull expressar en el dia d'avui. Quin és el nostre model que tenim com a país i com a govern què en pensem? Quines coses específiques tenim degut a la nostra experiència? L'evolució de la recollida selectiva i per què ens replantegem escenaris? On estem a la gestió actual d'envasos? Què hem fet i què volem fer i cap on anirem els propers anys? Aquesta és la nostra realitat. Aquí tenen les dades d'aquesta famosa bossa de residus, que com vostès ja saben, un 35-40% és fracció orgànica,
un 9% serien envasos lleugers, un 8% és vidre, un 11% paper i cartró. Avui per avui a Catalunya només som capaços de reciclar un 40% d'aquests residus. Amb les fraccions bàsiques, com saben, a Catalunya tenim un model que seria de 5 fraccions, fracció orgànica, vidre, envasos, paper i cartró i resta, on els portem a les diferents plantes que tenim de tractament, però tenim aquest 60% de rebuig, de resta, que intentem, anar reduint l'emissió directa d'abocador i, per tant, el nostre objectiu com a govern és arribar al 100% de pretractament d'aquests residus, portar-los a plantes de TMB, a plantes de triatge. D'aquestes plantes de triatge, un 6, un 8% es recupera de materials, la resta és carn d'abocador i, per tant, al final de tot, minimitzar el que va a abocador i minimitzar el que va a incineradora. Avui la nostra realitat és 40% de reciclatge, 40% d'abocador, 20% d'incineració. Per tant, un esforç molt gran d'ajudar els 948 ajuntaments que hi ha al meu país per intentar millorar aquests escenaris. Però no només fem això, sinó treballem altres escenaris de prevenció sobre temes plàstics. El tema de les bosses d'un sol ús, amb les campanyes que hem fet amb el Pacte per la Bossa, aquest pacte que vam fer amb la distribució, els fabricants i el govern de Catalunya, en 5 anys vam reduir un 50% l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús. Si tenim pressupost l'any que ve, per llei, prohibirem l'entrega gratuïta de bosses i, per tant, arribar a l'objectiu ambiciós del 2020, reduir el 90% de les bosses de plàstic. Un altre tema important per nosaltres, que és el tema del malbaratament alimentari, no és menor. Com els he dit, un 35-40% dels seus residus és fracció orgànica, dels quals entre un 10 i un 11% vam detectar que era malbaratament, aquells famosos 35 quilos per habitant i any de Catalunya que llancem menjar que tindria valor alimentari i que gestionem malament. Per tant, s'està creant una comissió interdepartamental de seguiment del tema, hem elaborat un seguit de campanyes titulat, com veuen aquí, Som gent de profit. Estem treballant amb diferents conselleries un projecte de llei contra el malbaratament alimentari i, evidentment, la clau és l'acció social. La clau és la proximitat. Totes les polítiques que puguem fer al costat de consells comarcals i d'ajuntaments és clau. Per tant, convèncer els ens locals com a exemples de polítiques locals. Altres temes importants, la fracció orgànica. No discuteixin. Jo sé que al País Valencià estan analitzant el tema de la fracció orgànica. És un tema important, sense cap mena de dubte. Si vostès volen avançar com a societat hi han d'anar. Temes d'autocompostatge, tenim una experiència interessant que hem d'acabar d'estendre. 365 municipis del país de Catalunya estan fent autocompostatge. Ens queda molt camí de recórrer, només tenim 15.000 compostadors instal·lats a Catalunya. I el tema de la fracció orgànica a la resta de municipis. 773 ajuntaments fan recollida de la fracció orgànica. No es mora ningú, no es mora ningú. Hem de continuar avançant. A Catalunya només recollim unes 400.000 tones de fracció orgànica, encara enviem gairebé 1 milió de tones als abocadors i això no pot ser. Per tant, hem de treballar experiències per millorar. I la clau és fiscalitat, com després els explicaré, i sobretot el tema dels cànons, i sobretot la clau és una nova llei de residus ambiciosa de cara al 2017, on en un escenari curt de temps, 5-10 anys, hem d'anar a escenaris de porta a porta, amb diferents modalitats de recollida i pagament per generació. Sempre amb el consens, reitero, sempre amb el consens amb el món local, perquè sense consens és impossible avançar. I, evidentment, també el tema del tractament de les plantes de compostatge. Cal crear una xarxa, com els deia, per aquestes 400.000 tones de fracció orgànica que recollim, tenim 25 plantes en diferents capacitats, i també estem analitzant la proximitat. Plantes petites descentralitzades per a comarques petites, comarques de muntanya. No cal que passegem la fracció orgànica amb centenars de quilòmetres, sinó cal proximitat. I el tema de la fiscalitat. Si avui estem a Catalunya un 40%, modest, si volen, de recollida selectiva, és per la fiscalitat. Som un país, jo no sé si mediterrani o no mediterrani, però aquí funcionem amb la vella política que és pastanaga i garrot. Per què no anem a 170 per l'autopista? Per què no estem tots fumant aquí com si miréssim un congrés de fa 20 anys estaríem tots fumant? Per què no fumem? Per què ens sancionen? Per què no correm? Perquè ens foten 6 punts de cop del carnet i 600 euros. Per què no reciclem? Perquè és igual. Per tant, el cànon és important. Si tenim pressupostos a Catalunya l'1 de gener, el cànon serà de 30 euros per tona. Aquesta columna que tenen aquí al darrere la vam pactar gairebé 2 anys de diàleg amb el món municipal, perquè no hi ha res més perillós que el sindicat d'alcaldes i alcaldesses, sigui del color que sigui.
són perillosos. Aixequen i fan caure directors generals, per tant cal pactar amb ells. I la clau és, aquest cànon, que a Catalunya pot representar 25-30 milions d'euros l'any de recaptació, el 96% el tornem al món municipal, per ajudar-los. Perquè si com a govern els exigim que volem reciclar el 60% a Catalunya el 2020, els hem de donar eines. Eines, si pot ser subvencions, si hi ha calés, però sobretot ajudar-los a fer campanyes, a fer prevenció. I com us deia abans, la clau és la proximitat. No hi ha res que tingui més èxit que un educador ambiental a peu de carrer, un educador ambiental a peu d'hotel, a peu de càmping. Aquesta és la clau. Les campanyes institucionals que fem com a govern, les grans campanyes televisives, se les mira qui se les mira. Cal la proximitat. I, per tant, aquest 96% del cànon que recaptem el tornem al món municipal, per ajudar-los a pagar el cost i el tractament de la fracció orgànica, en bona part important, i per altres inversions. Per tant, és la clau. Sense cànon no canviem. I malgrat el cànon, per això vam fer un canvi radical. Durant 10 anys el cànon va estar estancat a 10 euros per tonelada, de l'any 2003 a l'any 2011, i aquesta és la realitat. Després d'esforços estem estancats a Catalunya. 5 anys estancats al 40% de recollida selectiva. Tinc clar que la crisi té una petita part. A Catalunya ens ha arribat a gairebé desaparèixer un 40% del paper i cartró que recull a les nostres ciutats, perquè la gent roba el paper i cartró. Vam arribar a desaparèixer un any 200.000 tones de paper i cartró, són moltes tones, quan ne reciclem 1.400.000 en total de materials. Per tant, si estem estancats, alguna cosa hem de fer. Hem de canviar. Reitero, sempre amb el consens i amb el diàleg, que vagi pel davant. Per tant, hem iniciat enguany una campanya televisiva diferent, adreçada als no recicladors. Hem convençut els ens locals que per trencar aquest estancament del 40% cal incrementar el cànon, com us deia. 1 de gener del 2017, 30 euros la tonelada. 1 de gener del 2018, 35% de la tona. 1 de gener del 2019, 40 euros la tonelada. 1 de gener del 2020, 47 euros per tonelada. Incrementant-se. I per altra banda tenim realitats que avui complim els objectius europeus. Aquesta és la divisió del meu país, com saben té 42 comarques i 948 municipis. Tinc comarques que estan al 60% de recollida selectiva i comarques que estan al 20%. Quina és la diferència? Hi ha vegades comarques que es toquen. És la voluntat política. I tinc ajuntaments que estan al 90% de recollida selectiva i el pitjor de Catalunya un 5%. La diferència? La voluntat política. I què és la voluntat política? Posar-hi diners en fer campanyes, com els deia, a peu de carrer. Tinc una comarca de 15.000 habitants, la Conca de Barberà, a 50 quilòmetres de Tarragona. Per què estan en un 60% de recollida selectiva? Perquè hi hagi o no hi hagi subvencions de la Generalitat, cada any el pressupost posen modestament 1 o 2 euros per habitant i any per fer campanyes. I quan tu portes 15 anys fent campanyes a les escoles, als grans productors, als càmpings, als hotels, als mercats, aconsegueixes estar en un 60% de recollida selectiva. Aquesta és la clau. És pura voluntat política i lideratge polític. La resta són cuentos chinos. Per tant, aquesta és la clau. Si és possible fer-ho a Osona, perquè la Noia, l'última comarca del país, no l'he de canviar. I ho estem treballant. I, per tant, vista l'experiència del Govern de Catalunya de 20 anys de gestió de residus, com us deia, les claus per canviar són clares. Increment de la fiscalitat, canvi la llei a models més eficients. Com a govern, fins ara hem sigut neutres. I els ajuntaments han pogut triar quin model de recollida selectiva feien. Si volien contenidors, contenidors, si volien soterrats, soterrats, si volien porta a porta, porta a porta. Això s'ha acabat. S'ha acabat. El nostre exemple és clar. El model més eficient és el porta a porta, amb diferents modalitats. Contenidors amb xip, contenidors amb clau, és a dir, contenidors amb targeta, bosses amb codi de barres, cubells unifamiliars amb xip, perquè la brossa ha de deixar de ser anònima. Per què vostès no tenen la llum encesa tota la nit de casa? Per què no es deixen l'aixeta oberta tot el dia? Per què? Perquè tenen un comptador que els fa clinc, 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 no? Doncs amb la brossa tenim un problema que és anònima. Una, la gent no sap què paga. Jo els preguntaré, el Joan ja ho sap, la pregunta de sempre. Aixequin la mà si saben vostès, cadascun de vostès, què paguen a l'any de gestió de la brossa al seu municipi. No tinguin vergonya, aixequin la mà. Una mà, dues mans, 5 o 6 mans. Clar, en teoria vostès són del negoci de la brossa, haurien de saber-ho. Per tant, si no som conscients del que ens costa la gestió de la brossa, per què hem de canviar? Canviem quan som conscients d'un problema i d'un cost o d'una realitat.
Si no som conscients, no canviarem. Per tant, hem de trencar l'anonimat de la brossa. La brossa ha de ser individualitzada. I el següent pas és el pagament per generació. Si vostè recicla, pagui menys de taxa municipal. I aquesta és una gran assignatura que hem de treballar amb el món local. Una gran assignatura. Perquè la batalla del món local ja sabem que és, amb perdó, un anava a dir disbarat, però no els hi diré, per cortesia, però la política local és la més bruta i la més cabrona de les polítiques. Sigui el color que sigui, Si a l'oposició hi ha els verds, m'aixecarem el govern del color que sigui. Si a l'oposició hi ha els blaus, és a dir, per desgràcia en aquest país, el debat de les ordenances municipals, quan un ajuntament incrementa la taxa, se l'ataca per sistema. I jo no conec cap alcalde i cap alcaldessa que, amb perdó, putegi els seus veïns incrementant les taxes perquè vol putejar els seus veïns. Les taxes s'han d'equilibrar. I pretendre fer una gestió moderna de gestió de residus pagant 50 euros l'any o 40 euros l'any, oblidin-se. Oblidin-se. Una gestió moderna i amb bons sistemes requereix un cost. I en aquest país, i el seu, el dia que deixem de matar-nos pel cost de l'aigua i pel cost de la brossa, avançarem molt. Molt avançarem. Perquè és l'assignatura pendent. Perquè cal afrontar amb una mentalitat clara, com estem fent avui aquí, uns canvis de model. I anem a què els interessa, els envasos. Aquestes són les dades, i com els tenen a disposició, a l'amic Joan li deixo que faci la difusió que vulgui. Els ens locals ens declaren que recullen 115.000 tones d'envasos. I en traiem les dades. De les 10 plantes que tenim de selecció d'envasos lleugers, 2 plantes de multiproducte i una planta de la fracció mínim, del residu mínim, que en diem. Resta i envasos. Què estaria? Aquí tenim el que entra als recicladors. 71.000 tones, gairebé 72.000, les enviem als recicladors. No sabem quins rebutjos, quins impropis hi ha en aquestes 72.000 tones. I nosaltres, que tenim dades, són aquestes 43.000 tones que són rebutjos, que o van a abocador, o van a valorització energètica, o es fa combustible derivat de residu per les plantes cimenteres. Per tant, a Catalunya tenim aquesta eficiència que les plantes de selecció aprofitem inicialment aquest 62%. Els impropis acaben sent molt elevats i hauríem de parlar-ne de què entenem per aquests impropis. A Catalunya la mitjana és un 33%, és a dir, del que va al contenidor bàsicament groc, un 33% són impropis, i en aquells municipis que fan el porta a porta és un 25%. Si parlem de la totalitat del que es recull a Catalunya, seria ampliat, aquí en aquesta gràfica d'aquí tindrien el que recollim al món municipal, aquestes 72.000 tones, el que recullen les famoses recollides complementàries de grans esdeveniments, 21.000 tones més, per tant en faríem un total de 93.000 tones, i llavors la feina que ens fan les plantes de triatge, que a Catalunya també és important, 44.000 tones més. És a dir, els grans ecoparcs metropolitans, els que tenim uns quants arreu del país, recuperem 44.000 tones, més les gairebé 7.000 tones que repleguem de les escòries de les incineradores. Per tant, farien 145.000 tones. La pregunta no sol ser tant què és el que rebem al final o què realment es recicla. Una pregunta important i reflexió és la clau de tot, el numerador de l'equació. Què és el que va al mercat? Aquí hi ha una gran assignatura pendent, que és disposar d'un registre estatal d'envasos posats al mercat. És la famosa debat. I l'altre és el frau. Tothom paga punt verd, tothom declara. De vegades te veus una llauna que és sueca, que és danesa o que és de la Conchinchina i dius, aquesta gent paguen punt verd, tens un dubte, clar, això no ho controles. Però hi ha un seguit de temes que són dubtes. El numerador, que realment hi ha posat al mercat, i realment si hi ha frau o no hi ha frau i quina quantitat de frau hi ha. Perquè, clar, la llauna, pagui o no pagui punt verd, entra al mercat. Per tant, hem de reflexionar sobre aquests escenaris. Què hem fet a Catalunya referent a aquest tema dels envasos? Com ha comentat la presentadora, estem parlant de milions d'envasos i com ha comentat l'experiència de Cadaqués va ser per nosaltres prou interessant i important. Recolzar-la, seguir-la, el tema de la mar viva, aquesta moda del littering marí, doncs veure què és el que troben els nostres pescadors, sobretot més que per anecdòtic és prendre consciència de quin és el mal que estem parlant i el tema de l'estudi d'implantar a Catalunya un CDR. El tema de Cadaqués va ser el 2013, no el 2014, volíem simplement una prova pràctica que és viable implantar un CDR, que no es mora ningú, veure a nivell local quina experiència hi havia. Ells van implantar un cànon simbòlic de 5 cèntims
veure quina és la reacció dels comerços i ens locals i veure l'impacte sobre la població i l'abandonament de llaunes i ampolles a les platges. Cadaqués és un municipi a la demarcació de Girona, un municipi, podem dir, és el més extrem de Catalunya, on per arribar-s'hi hi ha una carretera de 13 quilòmetres prou complicada, que la fa que sigui realment una illa comercial. És a dir, no hi ha problemes de frontera. I per tant era un bon element. I aquí tenen les característiques del que vam veure. Van participar 8 comerços tradicionals i un supermercat amb 2 màquines. Aquí tenen les fotografies del que ja hem vist, el que ja saben. Aquí tenen un exemple de com etiquetàvem amb una mena de codi de barres per identificar els envasos posats al mercat. Resultats. Evidentment, aquí tenen les xifres, uns nivells de retorn d'envasos de finals de juny d'un 91%. Cadaqués va incrementar la recollida selectiva, és un municipi evidentment turístic, altament turístic, d'un 12% a un 66% de recollida selectiva. El nivell de la qualitat dels materials, com hem vist també en altres exemples, és immens. No només hem de recuperar quantitat, sinó qualitat, que els fabricants no se'ns queixin que els hi portem bales de porqueria pura. I la població, aquest mal de cap de la població. La gent està preparada, 40 anys després tornar al sistema de depòsit i retorn, com ha comentat l'alcalde de València o el president. Fa 45 anys tornàvem l'ampolla de bitxí, l'ampolla de llet i es tornaven al duro, que ens havíem tornat. Per tant, la població satisfeta amb un 85% i els comerços un 83%. I, evidentment, el que ja saben, 0 ampolles al carrer. Jo vaig anar un cap de setmana amb la meva família i veure com estava assegut al passeig marítim i veus com colles de nens i nenes miraven les papereres a veure si replegaven una llauna per comprar-se les xutxes. Per tant, amb tota normalitat, els recomano que mirin la pàgina web i veguin l'experiència de Cadaqués. Mar viva, també. Ser conscients és una forma de veure què és el que hi ha als nostres mars. I un treball, juntament amb el Port de Barcelona, la Confraria, veure què és el que va per al mar. Per sort, a Catalunya portem anys fent gestió de residus i el que va al mar o és una torrentada, una pluja com aquesta que ens neteja les rieres i s'emporta el que hi ha a la platja, però per sort poc hi va, però n'hi va. Com diuen els estudis, un 80% del que va al mar té un origen complicat. Per tant, això és el que trobem. Els 11 vaixells que han participat en aquesta experiència, aquí teniu les fotografies del que acaben arreplegant. Plàstics, bàsicament vidre, es pesen, es classifiquen, es caracteritzen. Aquí teniu diferents exemples i diferents realitats del que acaben pescant els pescadors. Realment és trist veure segons quines coses. I aquí tenen la composició. Un 60% del que acaben pescant és plàstic. Evidentment és el més durador, per desgràcia. Però hi ha altres residus. Una part de vidre, tèxtil, un pneumàtic i altres elements. Residus higiènics, molt. Les famoses tovalloletes també els perjudica moltíssim. Per si anem als plàstics, aquí veieu la composició. Un 26% ampolles, un 32% les bosses de plàstic, altres elements de plàstic, joguines i altres elements, i ho tenim tot detallat. No és per la quantitat que acabem arreplegant, no pels 200 quilos que acabem arreplegant o 500 quilos, sinó és la consciència que aquest gest de fer un mal ús de tot un seguit d'elements acaben afectant el mar. I el mar no ha de ser la catifa, l'abocador de tot. I per tant, prendre consciència que aquest gest que podem fer d'anar a passejar per la vora de la platja o anar a caminar per alguna riera, doncs hem de consciència que les coses s'han de fer bé. I per últim, el que estem fent, que és l'estudi per implantar a Catalunya un sistema de dipòsit i devolució i retorn. Una anàlisi tècnica, econòmica, ambiental, de què implica instal·lar al nostre país, de 7 milions i mig d'habitants, amb 23 milions de turistes, amb una tradició industrial i comercial molt potent, quin impacte tindria? Ho vam adjudicar a la consultora EN de Catalunya, amb col·laboració econòmica amb la gent d'Eunòmia, una consultora europea, i amb el seu jurídic amb Jiménez de Parga. En principi, si no hi ha res de nou, tindrem l'estudi acabat aquest mes de desembre, en el qual després procedirem a fer una anàlisi intern i segurament a la publicació. Què hem demanat en aquest estudi? L'àmbit, evidentment, nacional de Catalunya, quins productes analitzem. A mesura que hem anat avançant l'estudi hem anat canviant algun tipus de concepte i, per tant, el tema del vi, el cava i altres begudes alcohòliques ja l'hem descartat, perquè, per sort, no trobem ni ampolles de cava ni ampolles de vi per les platges i, per tant, el tema aquest el tenim descartat. Formats, aquí veieu els diferents tamanys, dèiem inferiors de 10 litres, però també hem anat descartant i ens quedem amb envasos fins a 3 litres. I
a l'hora de plantejar què estimula que sigui efectiu el dipòsit, hem establert per al nostre model un dipòsit de 10 cèntims, que és el que també veiem a alguns països d'Europa de forma generalitzada. És a dir, quina quantitat fa moure el ciutadà per no tirar en ampolla. El contingut de l'estudi és ampli i interessant, el tema jurídic, la viabilitat tècnica i ambiental, evidentment la viabilitat econòmica, analitzar la nostra singularitat comercial, també establir la possibilitat d'establir un impost sobre els envasos i per tant tindre un mínim document legal i evidentment unes conclusions. L'escenari que tenim, com us deia, és el desembre, la consultora ens el pugui fer arribar, fer una anàlisi amb els diferents departaments de l'àrea de l'Agència de Residus, acabar-lo de tancar, evidentment un treball intern amb la pròpia Conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb altres departaments del govern, evidentment és un estudi públic que compartirem i analitzarem amb diferents actors, perquè tenim clar que això és complex, amb envasadors, la distribució, els CICs vigents, retorn i altres entitats ambientalistes, i presentar-lo en una jornada pública. Per tant, estem en aquesta fase de reflexió i de debat, perquè tenim clar que l'alternativa millor és, una, com una administració, evidentment pot encarregar els estudis que vulgui, l'altra és que hem d'avançar conjuntament. I com els deia abans amb la recollida selectiva, sense el concurs dels ens locals no avançarem, tenim clar que en aquest escenari hem de ser capaços d'implicar tothom, que el futur va cap a aquests escenaris i, per tant, és possible treballar-ho. Per tant, estem molt, com els diria, molt expectants de veure què ens diu l'estudi per veure com avancem. Però no només hi ha aquest escenari. Tenim clar que cal treballar conjuntament amb altres territoris de l'estat espanyol. I cal fer una acció conjunta, governs regionals i amb el món municipal, i aquí és clau que hem de sacsar la llei de residus espanyola del 2011. Una, tot el sistema s'aguanta només amb el tema d'envasos no comercials, però tenim clar que hem de parlar dels envasos comercials. I ser subjectes també al punt verd. Una altra part important és els costos. Quina part paguen els CICs i quina part paguem els ajuntaments, paguen els ajuntaments i els ciutadans. Hem de desbloquejar el tema i anar a un cost total. Els CICs han de pagar el cost total d'un envàs, posar-lo a Requena, a València, a Riudecanyes, a Barcelona o a Pamplona. Hem d'anar en aquest escenari. I aquí cal un impuls. La llei del 2011 deixava establerta que en 3 anys tindria que haver un reglament. Per diferents temes no s'ha avançat. Cal avançar. I per tant, aquesta és la clau. Establir que és un cost estàndard de recollir un contenidor i que ens el paguin. Aquesta és la clau. El tema de no tancar la implantació d'un SDR, que és on hi ha la batalla jurídica, i, evidentment, treballar conjuntament diferents nacions i regions que hi ha a l'estat espanyol, que és clau. Tenim molts reptes. El registre d'envasos a nivell estatal, aquest tema dels costos, i, per tant, venen temps interessants de col·laboració i tinc clar que, com a mínim, els quatre territoris representats aquí treballarem conjuntament. I res més, a la vostra disposició, reitero, estic content d'estar avui aquí. Són temps, com deia, interessants per treballar, hem de ser ambiciosos, per això estem. Qui no vulgui rebre bufetades que es quedi a casa i, per tant, cal treballar i treballem colze a colze. Moltes gràcies i bona feina. Li darem pas ara a Eva García, que és directora general de Medi Ambient i Ordenació del Territori de Navarra. En Pamplona va haver un intent o es va fer un projecte pilot en relació... És que que Josep ha d'anar-se'n perquè té una agenda molt apretada. En un quart d'hora. Si el veieu que s'alça i se'n va, no en patiu, que no és que s'enfada ni res. Està analitzant. Bé, Eva. Sí, no, que comentava jo que... No, passa. Sí, que en Pamplona s'havia fet un projecte pilot de canviar envasos per entrades del cine. És així, no? I com va funcionar? Sembla que va ser un èxit. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y primero agradecer enormemente la invitación a la organización y especialmente a Joan Piqué, que en estos últimos meses hemos estado hablando de los temas que nos preocupan en general a todos. Pues sí, efectivamente hubo una pequeña intento,
que más vale no explicármelo mucho. O sea, no tuvo buenos resultados, no. A partir de ahí, bueno, fue en la Mancomunidad una cosa muy pequeña, una Mancomunidad de Pamplona que intentó hacerlo y, bueno, la picaresca y, bueno, distintas circunstancias hicieron que aquello no evolucionara. Ahora nos encontramos en otro momento importante y hoy pues venía a explicaros un poco retomando. Hemos tenido la oportunidad de hacer un plan de residuos, un nuevo plan de residuos, hasta el 2027, en un periodo hasta el 2027. Partíamos, en cuanto llegamos, hace poco más de un año, de una situación conflictiva, muy conflictiva, con un plan que se había ido al traste ante los tribunales y con un incumplimiento ya con mucha presión ante la Unión Europea por no disponer de un plan de residuos que, como sabéis, para el cumplimiento de la directiva es esencial que cada región, además del plan nacional, pues tenga. Por tanto, llegamos y es una oportunidad, ha sido una oportunidad de un producto, este plan, de un trabajo muy potente con agentes, de un diálogo y de una puesta en marcha de un proceso que nos ha llevado prácticamente un año. De hecho, la semana que viene no se aprueba el plan porque tenemos una semana de puentes festivos muy agradable, pero que a nivel de trabajo nos va a interrumpir, pero sí la siguiente semana ya llegamos a la aprobación definitiva. Así que voy a empezar la presentación explicándoos un poco rápidamente ese proceso, al cual yo creo que, además de los contenidos, cuando estamos en la responsabilidad pública es importante los procesos. Y en eso yo sé que la Comunidad de Valencia también está haciéndolo de esta manera y las otras comunidades autónomas que nos acompañan también. Entonces, dando valor al proceso, pasaré luego brevemente, porque el plan, pues como todos los planes, tiene muchos flecos y muchos temas interesantes, y ya acabaría con la introducción. Básicamente, este plan lo que tiene es que ya incluye el sistema SDR, que es el que hoy nos trae a todos aquí. Como os decía, la elaboración con participación pública desde una participación muy temprana. Después de la caída ante los tribunales del plan, se empezó con un grupo especialmente ya con ideas para generar el borrador. Es decir, el borrador que se presentó en febrero ya tenía una parte muy potente de debate, de contraste, de líneas que debía tener este nuevo plan. A partir de febrero, con un borrador sobre la mesa, un verdadero borrador, es decir, se podía tachar, incluir, ampliar, pasamos a un proceso de participación que nos llevó desde abril hasta junio y con la elaboración de una versión inicial del programa, del plan, que ya se aprobó en agosto. Luego verán cómo pues hemos seguido ese proceso con lo que llamamos la participación reglada. Esta participación se ha hecho, como les decía, a distintos niveles y en fases distintas, tanto de presentación, de deliberación, como después de contraste de los resultados que se habían obtenido, haciendo un esfuerzo de despliegue, a pesar de que somos una comunidad pequeña, pues un despliegue también territorial para llegar a todos los ámbitos. Estas son algunas cifras, cerca de 700 personas individualmente las que participaron, aunque la dedicación, como pueden ver por el número de reuniones que luego les voy a poner, pues ha sido intensa también por parte de los agentes interesados en el tema. Al final teníamos para elaborar ese plan inicial 2.365 aportaciones individuales que se concretaban en 65 documentos y una serie de cuestionarios y de información que se había distribuido a un público muy amplio. 29 reuniones, como les decía, de distinto ámbito y de distintas temáticas. ¿Qué temáticas eran las que al final se recogía como importantes, temas claves que hay en el plan? Primero, la gobernanza. ¿Cómo vamos a gestionar esto? ¿Cuáles son los principios rectores del plan? Y les decía, es una oportunidad, se ha convertido en una oportunidad porque realmente hemos tenido el momento de actualizar
nuestro plan con todas las políticas que hoy ya están encima de la mesa a nivel europeo, ¿no? de economía circular, de cambio climático, de economía y empleo social y de empleo verde. Todos estos conceptos se recogían como elementos clave, que los objetivos que debía fijar, a nivel legislativo, instrumentos fiscales, como bien ha dicho el director de la Agencia Catalana de Residuos, es fundamental para que haya avances en la política de residuos y, sobre todo, cómo daríamos cumplimiento a esta jerarquía de residuos que viene marcada también por las directivas, pero especialmente concentrada en la prevención y en la reutilización, en la parte alta de la pirámide. De qué infraestructuras teníamos y cómo las podíamos usar si necesitábamos algún complemento, veréis cómo no. Uno de los ejes del conflicto principal era el tema de la valorización energética, de los rechazos de las plantas, si teníamos que ir por ese camino o no. Y finalmente, sí que a nivel de territorio, uno de los elementos o de la tipología de residuos que tiene especialmente problemática en Navarra es creo que también en otras comunidades autónomas, pero la dejadez en cuanto a residuos de construcción y demolición. Todo esto acompañado por un buen plan de control y de seguimiento del plan. Bueno, como os decía, estábamos ya en septiembre, iniciábamos la exposición pública, 45 días tal como está reglamentado, y esto nos ha llevado, pues ya, como les decía, a la próxima semana ya prácticamente cerrar con la aprobación final y la declaración ambiental estratégica. Hemos ido de la mano con las dos obligaciones, tanto del plan como de la declaración ambiental estratégica, en el mismo momento. ¿Qué ha pasado? Pues que el resultado de hacer un proceso tan potente de diálogo inicial nos ha llevado a que en esta última fase de exposición pública pues el nivel de alegaciones pues sea del todo asumible y trabajable rápidamente. 24 documentos de alegaciones recibidas. Aquí tienen un poco la distribución por distintos colectivos que han alegado alguno de los temas. En definitiva, nos encontramos con unas alegaciones que no cambian prácticamente sustancialmente el plan. Al contrario, nos ha permitido estas alegaciones corregir algún error que se ha detectado, mejorar la redacción y la precisión, pues porque se ha denotado pues, que había alguna comprensión no del todo clara y, sobre todo, bueno, hay 17 alegaciones que sí que se han admitido. A continuación pasaré un poco los temas principales. En cuanto a las desestimaciones, muchas de ellas hacen referencia a procesos posteriores del plan, es decir, a criterios a tener en cuenta para el desarrollo de la ley, básicamente, o de la nueva gobernanza, y, por tanto, esto pues, las derivamos a un momento posterior. También es verdad que muchos agentes han aprovechado el momento de la alegación para hacer aún mayor o reforzar ciertos temas incluidos ya, que se consideran ya incluidos, pero que querían que quedaran reforzados. En total, bueno, estas 29, pues detalladamente había 130 propuestas, de las cuales, como os decía, solo un 13% realmente son modificaciones en alguno de los apartados, que en general nos han permitido mejorar datos de la situación actual. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo importante en concentrar la información. Mucha información estaba en anexos y, al final, pues bueno, ciertas alegaciones nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de incluir alguna información de estas que estaban en anexos otra vez dentro del plan. Sobre todo, ¿cuáles son las propuestas que hemos admitido y que van en la línea del plan? Son acciones nuevas o mayor precisión de enlazamiento en temas de prevención. Como les digo, nuestro plan lo definimos realmente como un plan destinado a la prevención y a la reutilización y al reciclaje.
Se pide en muchas de las alegaciones precisamente visualizar un poco más este sistema que ya está desarrollado por la Asociación de la Hostelería y que, conjunto con otras comunidades autónomas, pues podríamos llevar a mayor efecto y mayor visibilidad de una manera más rápida. También se nos pedía, a través de las alegaciones, dos aspectos importantes. Mejorar en el seguimiento con caracterizaciones de los residuos y también en el control y en el seguimiento de autorizaciones y evitar pues, algo que parece que es innato y que de todas maneras que es bueno, pues el chanchullo, la ilegalidad, eso que siempre no está envuelto en este tema y que claramente tendremos que ya separarnos claramente de estas interpretaciones, ¿no? Cuestiones que hemos desestimado, o bien porque no estaban incluidas en los criterios generales y de oportunidad del plan, o bien, como les decía antes, ya pues porque hacían mención a fases posteriores a desarrollar en el plan. En total, un 25%. ¿Qué temas nos han surgido? El tema de los impropios. ¿Qué valor le dábamos a los impropios para considerarlo un sistema selectivo? Bueno, pues ahí ha sido aún motivo de debate. Fue anteriormente intentar que todo el plan case y que realmente sea un avance en la definición de objetivos impropios para el avance del sistema general. También nos hacían reflexionar sobre el esfuerzo real que tenemos un objetivo de prevención, de reducción de residuos entre el 10% para el 2020 y el 12% para el 2027, cómo realmente esto era un esfuerzo importante para todos, porque como ustedes saben, pues salimos de una crisis económica que al final nos ha hecho reducir casi sin querer, ¿no? Entonces, aquí ahora es un momento clave de estar atentos todos porque retomamos y que el incremento de la actividad económica no suponga pues, esa tendencia a incrementar otra vez de manera drástica pues, nuestros residuos. Esta apreciación, sin más, es una constatación que no ha hecho cambiar los objetivos, pero sí que, bueno, pues, de alguna manera ya estaba incluida esta consideración dentro del plan en los recursos a destinar. Otra precisión era, había ciertas asociaciones que veían mal pues, el hecho de que se mencionara especialmente las empresas de carácter social. En Navarra tenemos experiencias muy buenas de cómo el empleo social ha sido una vía interesante el sector de los residuos para implementarse y por eso queríamos dentro también el plan de economía social que ha lanzado el nuevo Gobierno, pues que este sea un sector de referencia también para este plan de empleo. Por tanto, no se ha aceptado esta alegación. Y, finalmente, el tema de la valoración energética ha salido ya de una manera muy poco significativa, solamente una alegación en el sentido y de un privado. Es decir, pasaré ya a explicarles esto ya, cómo nuestro plan se concentra principalmente en el cambio de esta pirámide actual de jerarquía de residuos. Partimos de una sustitución aún de una eliminación del 68% y con este plan lo que queremos realmente es darle este cambio y pasar a un 25% solo de la eliminación de residuos, sin la valorización, sin pasar por la incineración, sino haciendo todo lo posible en procesos industriales, en embalajes, en alimentos, para que la reutilización y el reciclaje sean la clave de este plan. Vuelvo un poquito para atrás para decirles, evidentemente se trata de un plan integral
que incluye la gestión y todos los flujos, la prevención, pero sí que transversalmente hemos querido dibujar en esta diapositiva la necesidad y la potenciación dentro de los planes, tanto de la comunicación en cuanto a educación y a sensibilización, el seguimiento y el control, que ya les he explicado anteriormente, pero también cómo esto puede ser una oportunidad para la igualdad de oportunidades y el empleo. 7 objetivos estratégicos, 51 objetivos específicos, algunos datos aquí, como ven, centrado en el impulso a la economía circular, la creación de empleo, la lucha contra el cambio climático, la prevención activa de los residuos, la implantación de la gestión compartida, es decir, la definición de una nueva gobernanza, la comunicación y la formación, avanzando en compromisos sociales y avanzar en la preparación de la reutilización. La recogida selectiva, si bien partimos de indicadores buenos o no muy malos, podríamos decir, hay que hacer un esfuerzo en mejorar una alta calidad y maximizar todo lo posible el reciclaje, evitando el vertido de residuos que potencialmente pueden ser reciclados y residuos no tratados. Esta ya la hemos visto. En cuanto a envases, les voy a presentar. ¿No se ve? Justo esta es la que quería. Ha habido un pequeño fallo. En fin, sí que es verdad que ya hay empresas que ya han empezado con medidas de ecodiseño, que la reducción de en el peso de los envases, como hemos visto, pues es una de las cosas que preocupa, la eliminación de los envases innecesarios, el rediseño, la supresión de tintas o metales pesados, pero realmente estamos convencidos que es el camino que hay que impulsar. Este gráfico que no se ve, ponía cómo en el reciclado de envases estamos también en una situación, yo diría, de diagrama plano, bien que estamos alrededor del 30% o casi el 40%, pero que hace falta dar un nuevo impulso. Otro de los problemas importantes, y yo creo que es compartido, y también lo ha mencionado antes la Agencia Catalana de Residuos, es cómo hacemos que nuestras plantas de envases actuales tengan mayor eficiencia, efectividad en el tratamiento. En Navarra hay una buena colaboración ciudadana en lo que son los contenedores, en lo que son la aportación a contenedores, pero, sin embargo, nuestras plantas necesitarían mejorar para optimizar mejor ese esfuerzo que se hace. En definitiva, 4 niveles: recogida y separación selectiva, potenciarla al 100%, preparación de la reutilización, reciclaje, valorización y minimización de la eliminación en todos y cada uno de los flujos de los residuos que tratamos. Las principales medidas van ligadas a una ley foral de residuos que incluya tanto el aspecto organizativo, un nuevo modelo de gobernanza. Tenemos que coordinar mejor nuestras instalaciones, tenemos que coordinar mejor nuestras distintas mancomunidades y consorcios para que tengamos una gestión lo menos impactante posible en el medio, teniendo en cuenta la huella de carbono y teniendo en cuenta la generación de residuos en proximidad y el tratamiento en proximidad. Despliegue, por tanto, para toda la población de la recogida selectiva en materia orgánica, una recogida complementaria selectiva de materiales y con valorización de este sistema de depósito y recuperación, mejora de la eficiencia de las plantas de envase, como les he comentado, los puntos limpios, potenciarlos aún más. Tenemos un territorio extenso, poco poblado a veces, pero hay que acercarse a todo el territorio. Al menos 10 puntos necesitaríamos implantar nuevamente. En principio, las infraestructuras serían las existentes, a falta de 2 nuevas que pueden ser complementarias a lo actualmente disponible. Y sí que en plantas de compostaje hay que definir nuevos modelos de escala y la organización al menos de 4 plantas de compostaje para llegar a una calidad, a transformar el recurso de la materia orgánica en un producto de calidad.
muy importante que debemos cumplir. No sé si todo el mundo cumple, pero hay que ratificarlo y perseguirlo. No podemos tirar ningún residuo al vertedero sin tratar. Y, sobre todo, comunicación y sensibilización. Estos son los objetivos que nos marcaba, un poco ya se lo he avanzado, 100% de recogida obligatoria del tema orgánico, el 75% para la valoración del material de residuos orgánicos y el 100% de preparación, la fracción resto y el 0% de vertido directo. 5 fracciones. Aquí, déjenme un momentito extenderme, si bien el cartón, el vidrio, con el tema surgió un interesante debate y que ha sido reflejado en el plan, es el tema del plástico y de los materiales. Actualmente pues, tenemos un contenedor de envases, pero como hay una serie de productos que contienen plástico, que contienen metales y que sería bueno pues, ir incorporando a un contenedor que en vez de envases podría ser envases y no envases. Eso es una de las propuestas de actuación también dentro del plan, de manera piloto. En lo doméstico, importante para el avance, como les decía, la medida de calidad a través de los impropios y el obligado cumplimiento o la tendencia a una mejora a partir de la fiscalidad que podamos implantar en la ley como un estímulo real para el avance. Las plantas, los envases, la transición, como decía, las plantas de envases que tenemos son suficientes, hay que mejorar su eficiencia y también bueno, pues, esa transición de envases a materiales tendríamos que hacer un análisis de idoneidad y un ensayo piloto está previsto y a partir de ahí tomar decisiones al respecto de una implantación parcial o total del sistema. Asimismo, con el sistema complementario de depósito y de reposición. Bien. Tenemos que ir sí, voy a ir, ya les he explicado un poco el tema de la fiscalidad, decir que hay toda una estrategia número 2, que lo que tenemos claro es que el avance en toda la recogida de envases sería a través de mantener ese diálogo y esa implicación de todos los agentes implicados y que lo que se plantea es precisamente ir recopilando esa información para considerar y estimar el potencial de la reutilización, hacer realmente estudios de viabilidad del uso de esos envases en cuanto a su reutilización, ese análisis de la regulación y de las posibles tasas que se puedan implantar. Todo esto tiene que también ir acompañado de unos planes de acción con objetivos que seguramente estarán detallados por sectores y por colectivos, con la definición de protocolos de colaboración con otras comunidades autónomas y entes públicos que avanzan ya en este tema, y un tema muy importante, cómo la Comunidad Foral de Navarra trabaja en grupos de trabajo, planes, estrategias europeas. Actualmente venimos del arranque precisamente de un proyecto en economía circular junto a otras 12 regiones europeas. En conclusión, el sistema para nosotros, este sistema que hoy aquí está al debate, es un sistema fundamental para abrir y avanzar, un poco romper ese techo de cristal que tenemos, nos permitirá, sobre todo, mejorar en la calidad, nos permitirá un avance sustancial en la reutilización. Tenemos un margen de mejora, sobre todo en la parte de esa fracción resto en la que detectamos aún mucho envase y en la parte de abandono al territorio, como ya se ha comentado, tanto en el medio natural como en el medio fluvial. El sistema es un sistema complementario que permitirá, con la implantación de ese otro proyecto piloto que les decía de un contenedor de materiales, pues realmente complementar la recogida de envases de todo tipo. Y es un motor de compromiso ciudadano y del comercio de proximidad. Para nosotros esos elementos son los fundamentales, así como aprovechar sistemas que ya existen de logística inversa, darle una mayor
una mayor potencia y que en vez de disminuir, incrementen. En fin, la conclusión clara, después de toda nuestra reflexión con motivo del plan, es un sistema complementario necesario si queremos responder a los retos que nos plantea la Unión Europea y que se nos plantea a nivel de planeta ya, temas de cambio climático, economía circular y empleo, y nuestra aportación desde una pequeña región al norte de la península ibérica, un avance en el compromiso de consumidores, productores y gestores. Gracias. Continuem ara amb Sebastià Sanso, que és director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de les Illes Balears. No sé si el fet de ser un territori insular comporta més complicacions o més facilitats a l'hora d'implantar aquest sistema de dipòsit, que t'agradaria que entrarem com més directe possible al tema. Molt bé. Bon dia a tothom. Quan ja ets l'últim té avantatges i inconvenients. Els avantatges és que a nivell general ja les idees principals ja s'han dit i per tant intentaré anar una mica al gra de la realitat que tenim a Balears. M'han dit que com que el meu valencià insular potser és més difícil d'entendre, que parli a poc i així, tot i anar ràpid, parlaré a poc i així els traductors i els oients me podreu seguir. 4 punts bàsics que volíem emmarcar, que és el marc competencial de la gestió de residus de les Illes Balears, que no és senzill, l'evolució i situació actual en la gestió dels residus d'envasos i, sobretot, incorporar una variable que a Balears és especialment important a tenir en compte i que ens condiciona tot tipus de polítiques i d'infraestructures, que és l'estacionalitat turística, la gran i marcada estacionalitat turística. Després parlarem també d'alguns exemples d'actuacions concretes que estem duent pel que fa a la gestió de residus d'envasos i accions previstes de cara al 2020, que és aquesta data que ens marca Europa per arribar a una sèrie d'objectius. Molt ràpidament, aquí falta un 5è nivell que ja coneixem, que és Europa, que ens marca una sèrie de directives que de qualque manera s'ha de transposar des de l'Administració General de l'Estat, des del Govern de les Illes Balears, que és la institució que aquí represent, tenim potestat, evidentment, reglamentària i tenim la potestat d'autorització, sanció, seguiment, planificació i, evidentment, de fer mesures de protecció addicional del medi ambient. Els consells insulars, que en tenim 4, un per cada illa poblada, tenen unes competències transferides, concretament en tractament de residus no perillosos, i després, evidentment, els ajuntaments, les administracions locals, que també ja coneixeu, que tenen en recollida de residus, etc. Aquesta és una visió que he intentat ser sintètic amb la presentació, una visió ràpida de la situació que tenim en general de recollida selectiva en dades de 2015, 14,3%, 2020 han d'arribar a un 50%. Com veus, tenim en general, en global, com a Illes Balears, tasca a fer. Cert és que per fer això ho hem de fer de totes les fraccions. És cert que la fracció orgànica és una fracció important a la qual també necessitam avançar i totes les administracions en aquesta legislatura, o la gran majoria, sí que estan en aquesta direcció, però és cert que també hem d'avançar paral·lelament amb la resta de fraccions. Les dades no les dic perquè ja les teniu en pantalla i per anar avançant. A part, un consell d'en Vicent Vidal, el meu conseller, sempre que li deman com vols que faci això, allò, tu curtet i alegre. I alegre suposo que ha de ser interessant. Però aquí tenim una mica d'evolució dels últims anys de la recollida selectiva d'envasos, que veiem que sí, certament ha pujat lleugerament, però també és cert que, com veurem després,
aquí, a l'hora de manejar xifres, hem d'estar pensant a veure si parlam de població de fet, de dret, perquè les xifres poden ballar i cert que sabeu que per la situació geopolítica propera hem augmentat la visita de turistes i això té unes conseqüències, evidentment, també en la producció de residus. A les Balears segurament tenim exemples molt bons a seguir i implantar a les mateixes Balears, com per exemple el municipi d'Esporles, del qual el conseller és el regidor de Medi Ambient, que amb una porta a porta i amb una fiscalitat ambiental a partir de la bossa vermella, que és aquella bossa que se ven €1 pel rebuig, etc., han aconseguit xifres de 75,8%. Ajuntaments costaners, com Sant Llorenç des Cardassar, que a través de fer un pagament diferenciat en els grans productors amb un pesatge dels contenedors, les desgraven les taxes i aconsegueixen xifres interessants. I després, tot i que avui en dia tots aquests ajuntaments sí que tenen un pla per millorar aquestes dades, tenim poblacions grans o molt grans com Palma i un major Marratxí Inca que tenen xifres a data de 2015 molt baixes, tot i que algunes d'elles, com Inca, ja està a punt en alguna barriada d'implantar el porta a porta i això farà avançar ràpidament. Com ja ha comentat Neva, és capgirar aquesta jerarquia de residus és allà on ens hem d'abocar. Bàsicament, a grans trets, tenim una instal·lació que és una incineradora i altres instal·lacions de tractament de residus a Mallorca, que és TIRME, que és una incineradora en recuperació energètica i altres plantes de tractament de residus. Tenim un abocador, una planta de tractament de residus en el Milà, que ara sí que hi ha tot un pla de renovar i intentar fer plantes modernes per evitar que qualsevol cosa que vagi a abocador no sigui tractat abans. I després també tenim els dipòsits a Cana Puigca i Eivissa, allà on sí que aquesta posada en marxa d'aquestes plantes ja previstes en el pla director de 2001 encara no estan en procés de posar-se en marxa, però sí que els responsables tenen aquesta intenció de que en breu posen-les a construir. L'estacionalitat turística s'ha trobat, hi ha un catedràtic d'Economia de la universitat que té una dada objectiva que se diu índex de pressió humana, que és la quantitat de persones que hi ha a un moment determinat a les Balears i que fa nit a les Balears. Podem veure que és absolutament variable i que passant d'una població d'1.100.000 podem arribar al mes d'agost a arribar quasi als 2 milions de persones. Per tant, us podeu fer una idea del que suposa això pel que fa a consum d'energia, consum d'aigua i pel que ens correspon aquí a producció de residus, que les dades es recullen després que l'índex de pressió humana i, per tant, la gràfica vermella va una mica descompassada, però el que sí que us puc dir és que així com augmenta la població turística, augmenta de manera no equilibrada, sinó exponencial la producció de residus i, evidentment, també la producció de residus d'envasos. Actuacions que estan fent ja des del govern, que ja d'una temporada fent-se, és que durant l'estiu teníem una sèrie d'embarcacions que fan neteja de residus de la mà, aquí algunes imatges del que trobam, i les dades de 2016 d'aquesta temporada és que s'han recollit 71.000 quilos, també se caracteritzen, com en el cas del projecte dels pescadors de Catalunya, i el 50% d'aquests sí que són residus plàstics. També tenim altres propostes o altres projectes en marxa, com també col·laborar a través del director general de pesca en totes les confraries de pescadors perquè ens ajudin, recollides de platges, que per exemple se fa a Menorca i altres llocs puntuals, recollida de neteja d'hivern, tot un programa de voluntariat, educació ambiental, que tenim una aula específica d'educació marina per veure aquest impacte. I, evidentment, dins un entorn que estan treballant, que ara aniré ràpid ja a cap, d'una nova llei de residus, també estem explorant noves eines, noves vies per poder millorar l'abandonament de residus per una banda i, en aquest cas, la gestió dels envasos. Nosaltres no tenim una prova pilot com la d'Eivissa, però sí que la Fundació Retorn ha recollit aquestes dades, només així molt panoràmiques,
a 2011 va fer una campanya de retorn per mostrar una mica com funcionaria i sí que va caure i vist sacat de pera i palma amb resultats satisfactoris. Els consells de les diferents illes, i no foten en tots els representants dels consells, vàrem anar a veure les plantes o com funcionava el sistema a Alemanya per tenir una primera aproximació i també hem encomanat un estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica d'aquest sistema i en interlocució i consulta de totes les parts implicades volen tenir de cara a febrer-març de 2017 perquè aquest sistema sí que tenim una certa complexitat competencial com heu vist perquè el govern farem un avantprojecte de llei de residus en general, però després hi ha part que recau de gestió en els consells insulars i aquest seria un exemple que serien qui acabarien aplicant aquesta part. Tenim un esborrany de llei de residus que dins 2017 se tramitarà al Parlament. Evidentment hem de tenir en compte tot el que ja tanmateix ens ve marcat per el Pla d'Acció de la Unió Europea dins el que és l'economia circular i aquí teníem una sèrie de punts bàsics com són els plàstics, l'abandonament de residus, també hem d'abordar els residus alimentaris, etc. i evidentment altres coses d'envasos concrets com les bosses d'un sol ús que també hi haurem de treballar fort. Ja per acabar, i molt a grans trets per intentar ser al màxim de sintètic, és evident que nosaltres no és que renovem una llei de residus, és que no en tenim cap i en fem una per primera vegada i per tant hem de desenvolupar aquesta llei de la qual se'n desprendran plans de gestió i prevenció, reglaments i decrets per poder-la fer efectiva. Vol ser un impuls d'avantatges econòmics, socials i ambientals per millorar els residus, especialment els municipals. També vol servir per simplificar i millorar l'aplicació legislativa, coses d'ara certes que hi ha algun buits, algunes coses que no estan del tot clares i per tant ens servirà per establir aquest marc de polítiques facilitador. I evidentment pensant sempre també que necessitem l'acompanyament, el suport d'empreses, consumidors i pimes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Sebastià, per la teva brevetat. No sé si t'hauràs deixat moltes coses, però crec que has anat a on tocava anar. Sí, no? Sort i ànim i a veure si... No, és que estava jo pensant que el títol, les polítiques de gestió d'envasos, noves polítiques i vells problemes, bé que els vells problemes encara pesen molt, no? Sobretot segons com t'has trobat l'administració. Segons com t'has trobat l'administració, evidentment. Per tant... No sé jo, Joan Piquer és director general de Canvi Climàtic i Qualitat Mediambiental així de la Comunitat Valenciana. Encara pesen massa els vells problemes, les noves polítiques de residus que així esteu decidits a implantar costen. Com dia Eva, els processos tan llargs per als que ha de passar l'administració complica l'obtenció d'objectius al final del procés. Podria fer-te 2.000 milions de preguntes. Quan començarem a tindre així una planta com la de Lidl? Bon dia a tots i a totes. Sí, efectivament, és una tasca molt gran la que estem desenvolupant de treball, de moltes hores, de molts matins, vesprades i nits, en la millora de la gestió dels residus a la Comunitat Valenciana, al País Valencià. Perquè el que volem demostrar és que la Comunitat Valenciana es mou i que es mou ràpid en la millora de la gestió dels seus residus urbans. I un poc aquesta primera diapositiva crec que resumeix totes les línies de treball que estem desenvolupant i que ara passaré a exposar ràpidament, perquè més enllà del que jo puc també explicar així avui, crec que avui és el dia per a que tots els ponents i la gent que ens està visitant, vull agrair a tothom, a tots els directors generals, a tots els intervinients en aquestes jornades, la seva visita avui a València, per a donar suport al Govern de la Generalitat en aquesta nova acció, en aquestes noves accions en matèria de gestió de residus.
Bé, en primer lloc, estem desenvolupant línies actives en matèria de prevenció en la generació de residus. I així, per exemple, n'hi ha una de reducció del desperdici alimentari en la Universitat Politècnica de València, que s'ha desenvolupat fa molt poc de temps i que vam estar amb ells, veient la seva experiència i donant-los suport en aquesta innovadora i en aquesta bona línia de treball. També ha comentat Josep Maria Tos el tema de la reducció de film, principalment en primera instància nosaltres a través de la bossa compostable i, com no, el motiu d'aquestes jornades és la implantació del sistema de depòsit devolució i retorn d'envasos de begudes. Un model que volem que siga propi, adaptat, mixte i d'acord amb altres mesures addicionals i complementàries. En matèria de reciclat, estem treballant molt dur per a millorar la xarxa actual de plantes de tractament de residus a la Comunitat Valenciana. Fer plantes noves allà on no n'hi ha, perquè verdaderament hi ha àrees geogràfiques molt grans a la Comunitat Valenciana que no tenen planta de tractament avui en la Comunitat Valenciana, i també iniciar una línia nova de col·laboració entre tots els ens gestors, principalment els consorcis de residus, les diputacions i la Generalitat, per tal de reduir els residus que van a abocador, i com ha explicat la consellera en la seva intervenció, en només 9 mesos hem reduït ja 30.000 tones en la quantitat de residus que van a abocador en la Comunitat Valenciana. També hem iniciat una nova línia de col·laboració de la Generalitat amb els consorcis per tal de millorar la classificació de les diferents fraccions, per tal d'optimitzar i millorar la classificació principalment en la línia d'envasos, canviar i trencar males inèrcies del passat d'acord amb el nou Pla Estatal Marc de Residus i abundar per la millora de la classificació dels residus d'envasos. Així, per exemple, podem veure una instal·lació que recentment, fa molt poquets dies, s'ha posat en funcionament de classificació en la Comunitat Valenciana. També volem saber les xifres de veritat. Estem fent una auditoria de tots els sistemes de forma autocrítica, de forma rigorosa, sense interferències, una auditoria pròpia de quines són les xifres reals de reciclat i d'aprofitament en la Comunitat Valenciana. Perquè, evidentment, amb imatges com aquesta, tenim certs dubtes de les dades oficials que se'ns dona des d'alguns sistemes. I després, en matèria de línies específiques de reciclat, per exemple, les Corts va aprovar en setembre d'enguany la informatització de totes les xarxes d'ecoparcs de la Comunitat Valenciana. És un sistema d'incentiu, el que denominen alguns consorcis mi cuenta ambiental, o si més recicles menys pagues, que s'ha demostrat que funciona en la Comunitat Valenciana a través d'un sistema mixte d'ecoparcs fixes i mòbils i que, com després veurem, a nivell quantitatiu és molt important per arribar als objectius del 50% que es marca la Unió Europea al 2020. També estem treballant fort en la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica. Implantació de matèria orgànica que pràcticament abans del 31 de desembre de 2015 era absolutament inexistent a la Comunitat Valenciana. Ja n'hi ha molts municipis de la Comunitat Valenciana que estan planificant la seva posada en funcionament, que han posat en funcionament ja serveis de recollida selectiva de matèria orgànica, i així vull mencionar la Diputació de Castelló, que està planificant la posada en marxa de 21 municipis als Ports i al Maestrat, Alcalà de Xivert, Càlig, Castelló de la Plana, que ho ha ficat en marxa ja en un barri, Borriana, Almassora, Vila-real, Xilxes, Sagunt, la Mancomunitat de la Baronia, la Mancomunitat de les Valls, València, Mislata, Xàtiva, el Consorci de Residus de València Interior, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Dénia, Xàbia, altres municipis també de les comarques de les Marines, Alcoi, Xixona, Banyeres de Mariola, Villena, Alacant i una agrupació de municipis a la Vega Baja. Això el que ens ha de donar imatge de nord a sud de la Comunitat Valenciana és que la Comunitat Valenciana es maneja i es té que manejar fort i es maneja fort per tal d'assolir els objectius de recuperació que ens marca la Unió Europea. I això ha sigut pràcticament en 6 mesos. En els últims 6 mesos hem organitzat diverses jornades tècniques de treball amb ells i ells han activat nous sistemes de recollida selectiva de matèria orgànica. Així, per exemple, tenim una implantació de recollida selectiva de matèria orgànica informatitzada que està implantada en el nord de la província de Castelló. Això, per exemple, és una altra implantació, el cubell i el contenidor de matèria orgànica que va ser este dissabte, que vaig estar jo també present, en Sagunt.
I altres implantacions en València capital, molt important, en els barris de Benimaclet i Sant Marcelí, com ha explicat el senyor alcalde de València, de la posada en marxa de la nova recollida selectiva de matèria orgànica. També en Alacant estan planificant per el 2017 posar en marxa ja este nou servei. También estamos trabajando otras líneas de trabajo. Esta es una planta de preparación para la reutilización y reutilización de residuos textiles, que se inauguró en abril de 2016. ¿Vale? La línea de trabajo de residuos textiles pensamos que es muy importante, junto con las redes de ecoparques. Apostamos por la colaboración con las entidades sociales y por la práctica de este tipo de plantas de preparación para la reutilización y luego venta en tienda de productos reutilizados de residuos textiles. Creemos que es un sistema adecuado el de colaboración con entidades de inserción social y que no hay por qué asignar un punto verde a los residuos textiles. Fiscalidad. Como ha explicado el director general de Cataluña, también vamos a implantar mecanismos de fiscalidad. Se va a desincentivar el uso del vertedero e incineración a todos los agentes antes de 2019. Entrará en vigor mucho antes y seguramente tendrá un año de carencia y se asignará por objetivos. Se va a desincentivar la no autosuficiencia a todos los agentes antes de 2019. Habrá abono económico por reciclado a través de las aportaciones a los ecoparques, tal como aprobó por unanimidad el Pleno de las Corts Valencianes el 15 de septiembre de 2016. Habrá abono por reciclado de las aportaciones selectivas, envases o orgánica. Y utilizaremos esos ingresos para abrir líneas de mejora en la gestión de residuos en todos los territorios de la comunidad. Van a implantarse, ya lo dice la Unión Europea, políticas económicas y fiscales para el fomento de las recogidas selectivas en origen. El depósito, si más reciclas menos pagas, mi cuenta ambiental o similar. Esta es una imagen que nos expusieron en Sagunto de cómo reciclar realmente no es más caro. ¿Vale? En el año 2010 Sagunto no tenía planta de tratamiento de residuos y en el año 2000, y a posteriori, en diciembre de 2010, puso en marcha su planta de tratamiento de residuos. Y lo que ha ocurrido en Sagunto es que se han ido acompasando los costes de recogida y tratamiento para, con un mucho mejor rendimiento ambiental, prácticamente la fiscalidad económica total de los servicios de recogida, transporte y tratamiento que sea aproximadamente igual. ¿Vale? Y, cómo no, la mejora en la gestión de los envases, porque se trata de una cantidad muy importante en volumen que se abandona a lo largo de todo el territorio, como se está demostrando y se demostrará a lo largo de la presente jornada. Porque los sistemas integrados de gestión actual de aportación voluntaria no van a suponer ya un incremento real neto importante de los rendimientos, como luego explicaré. Y nos planteamos nuevos objetivos, nuevos retos para el 2020, porque hay que cuantificar los objetivos, trabajar y perseguirlos. Como he explicado, disponer de una red informatizada de ecoparques en toda la Comunidad Valenciana y que al menos el 15% de la totalidad de residuos producidos se gestione de forma selectiva directamente a través de estos ecoparques. Consorcios de residuos como el del norte de Castellón o el de Valencia Interior ya lo están haciendo y otros muchos de la Comunidad Valenciana ya están trabajando para en 2017 disponer de estas redes de ecoparques informatizadas. El objetivo es que el 15%, actualmente está en el entorno del 6%, ¿vale?, de estos residuos, el 15% de toda la de residuos se gestione a través de unas redes mixtas de ecoparques fijos y móviles, poniendo solo a la gente fácil y cerca. Conseguir un porcentaje importante de recogida selectiva de materia orgánica en origen. En la actualidad el porcentaje es prácticamente cero y queremos de aquí a 2020 conseguir un 22% de recogida selectiva de materia orgánica en origen. Conseguir que ningún tipo de material bioestabilizado acabe en vertedero. En 2015, más de 300.000 toneladas de material bioestabilizado fuera de especificación tuvieron que destinarse a vertedero porque la recogida selectiva en origen o los ecoparques no eran lo suficientemente buenos. Conseguir que la suma de ambas fracciones, la recogida selectiva en origen y el material bioestabilizado que se puede aprovechar para la agricultura, realmente sume un 44% respecto a la totalidad de residuos producidos. A cierre de 2015, el material bioestabilizado utilizado en agricultura fue solo del 26,4%.
Disponer de la red de plantas de tratamiento final adecuadas, ¿vale? Incrementar al menos un 5% la recuperación en esas plantas. En la actualidad, la recuperación en plantas de tratamiento final, y luego esbozaré un poco por qué, la media de la Comunidad Valenciana es de un 4,2%. Disponer de las infraestructuras adecuadas y las que nos corresponden para la gestión de nuestros residuos de envases en contenedor, ¿vale? A cierre de 31 de diciembre de 2015, la Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma peor contenerizada de toda España en materia de envases ligeros, como se puede mostrar en esta lista de todas las comunidades autónomas de España. Pero en cualquier caso, tenemos hoy aquí la comunidad autónoma mejor contenerizada, que es Navarra, y también está hablando en sus planes de sistema de depósito, devolución y retorno. Establecer objetivos separados para el reciclado domiciliario y municipal respecto al resto en la fracción de envases, ¿vale? Mejorar la segregación en origen de la recogida en los SICs. A cierre de 2015, el Sistema Integrado de Gestión de Envases recoge en la Comunidad Valenciana más residuos de un sector que denomina industrial que del sector domiciliario. La segregación es un 65% de los envases van al residuo urbano en masa y solo un 30% va al contenedor amarillo. Y disponer del sistema adicional y complementario de depósito, devolución y retorno. Queremos y pensamos que debemos de llegar con este sistema a un mínimo de un 10% respecto a la totalidad de residuos producidos con este sistema. Y veremos que dentro de las actuaciones a conseguir es la segunda más importante, después de la recogida selectiva de materia orgánica, en cuantificación de objetivos. A cierre de 2015, estos sistemas son solo un 1%, apenas el envase reutilizable que todavía mantiene el canal Oreca. Incrementar, como he explicado antes, los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos textiles. Tenemos una planta nueva, inaugurada en el mes de abril de 2016, y hay que poner esa planta a trabajar en régimen nominal de funcionamiento, ¿vale? Entonces queremos incrementar de aquí a 2020 5.000 toneladas al año la cantidad de residuos textiles de preparación para reutilización y reciclado. Y también, y creo que esto es muy importante, reducir del mercado o eliminar los productos de difícil reciclabilidad o valorización, ¿vale? Que haya una comunicación real entre la cadena de reciclado y la cadena de packaging y distribución, que el ecodiseño sea real, ¿vale? Evitar que se envase más en aquellos envases con menor capacidad de recuperación, que hablen con nosotros, que nos pregunten qué envases podemos recuperar y qué envases no podemos recuperar, ¿vale? Y aquí pongo dos ejemplos de dos tipologías de envases y abro el debate. ¿Realmente se pueden reciclar en la actualidad? Y, bueno, porque datos se han aportado muchos, quería aportar estos datos, que estos son, en 2015, la segregación en origen que hacemos en la Comunidad Valenciana. En origen, el 87% de nuestros residuos domiciliarios los depositamos en el contenedor de residuo urbano en masa en la Comunidad Valenciana. Un 1,63% lo depositamos en el contenedor amarillo, un 2,55% en el contenedor azul de papel cartón, un 3,11% en el contenedor de vidrio, un 5,66% en los ecoparques, como les he dicho, algo menos del 6%. Entonces queremos, evidentemente, alterar la pirámide, como decían mis compañeros, y cambiar esa segregación en origen. En origen, luego podemos hablar de los rendimientos globales, pero en origen hay que cambiarlo también. Entonces queremos que el residuo urbano en masa pase a ser de un 41,1%. Queremos que el contenedor amarillo pase a ser un 2,5%, que el contenedor azul de papel cartón pase a ser un 3,9%, que el contenedor verde de vidrio pase a ser un 5,5%, que los ecoparques, como he explicado anteriormente, pasen a un 15%. Ya hay áreas geográficas que lo están consiguiendo. Que la materia orgánica selectiva en origen pase a ser un 22% y que el sistema de depósito nos aporte un 10%. La suma de todas las cifras en verde suma un 58,9%, que está por encima del 50% que antes de 2020 nos exige la Unión Europea. Y como ustedes podrán sumar, sin el sistema de depósito, devolución y retorno no llegaremos al 50% de recogida selectiva en origen.
Y también como subjetivo dentro de las fracciones orgánicas que al menos el 50% se recoja selectivamente en origen y que el otro 50% se pueda aprovechar igualmente para la agricultura. Y cuando hablo de 2020 realmente estoy hablando de 31 de diciembre de 2019, no de 2020 en sí mismo. ¿Vale? El sistema de depósito. Esto es para mí un poco lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. En el año 2003 se consideraba que era una estupidez y en el año 2012 se consideró que había supuesto un gran avance para la reducción de residuos y la eficiencia de los recursos. Lo mismo con la industria. La industria planteó más de 7.000 recursos contra el sistema ganó todos los recursos y hoy en día nadie en la industria alemana pone en duda el sistema de depósito. La Unión Europea ya nos está mandando avisos. ¿Vale? Esto es un escrito que nos han mandado al Reino de España y voy a leérselo literalmente porque creo que es muy importante. Dice, por lo tanto, cuando la financiación de la Unión Europea se emplea en proyectos relacionados con los residuos, debe concederse prioridad a proyectos que se encuentren en los más altos de la jerarquía de los residuos y no a opciones de gestión de residuos no óptimas. Y entre paréntesis, plantas de tratamiento de triaje mecánico-biológico y plantas incineradoras, que estarían en funcionamiento en los próximos 20 a 30 años. Esto significa, por ejemplo, que antes de considerar la creación de nueva capacidad, deben tenerse en cuenta las capacidades existentes y que las nuevas instalaciones no deben ir en detrimento de la recogida selectiva. Es preciso establecer mecanismos adecuados que prevean la combinación apropiada de instrumentos económicos y medidas políticas para incentivar tanto a las autoridades competentes como a los operadores de residuos para que avancen hacia arriba en la jerarquía de residuos y se distancien de la actual dependencia de las soluciones como el depósito en vertederos y los tratamientos de residuos en la fase final. Esto es una carta de hace apenas unas semanas y nos está diciendo claramente que tendamos hacia arriba en la jerarquía de residuos. ¿Cómo lo estamos haciendo en la Comunidad Valenciana? Pues bueno, evidentemente con mucha comunicación, con mucha información, con mucha concienciación, ¿vale? Hemos tenido más de 70, muchas más de 70, yo ya le he perdido la cuenta, reuniones con asociaciones y entidades que de una u otra manera están relacionados con el sistema de depósito. Aquí he puesto algunas siglas, porque realmente yo creo que es un mar de siglas, ¿vale? Yo con el tema de las siglas ya al final me pierdo un poco. Pero luego tenemos un mar de plásticos. Y esto, aunque les parezca que no, es una imagen de la Comunidad Valenciana este año. ¿Vale? Entonces, tenemos que conjugar nuestro mar de siglas con nuestro mar de plásticos para poder avanzar y mejorar en la gestión de nuestros residuos de envases. ¿Cómo no? Manteniendo contactos con otras comunidades autónomas. Y esto, pues pueden ver ustedes que íbamos en manga corta y pues son varias reuniones que hemos tenido con los compañeros hoy aquí ponentes hace ya bastantes meses. ¿Vale? Avanzando en fórmulas y mecanismos para hacer viable este sistema adicional y complementario de depósito, de devolución y retorno en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Colaborando con universidades de la Comunidad Valenciana mediante contratación pública de la Generalitat, analizando cuantitativamente el abandono del territorio en nuestra comunidad, que en la presente jornada por la tarde se aportará, y haciendo una encuesta a nuestra ciudadanía. Esta encuesta, que nos llegó la semana pasada, han sido 1000 muestras a nivel nacional, con un índice de error de un 3%, y literalmente dice que la actitud personal en la colaboración del retorno de envases es muy buena. 8 de cada 10 afirma que ayudará mucho personalmente, significativa más mencionado por las mujeres. También dice que 8,5 de cada 10 de los consumidores les parece que es una idea muy buena. A casi la mitad de la muestra valora esta idea como muy buena o excelente. Y la pregunta literal es, en el caso que tuviera que pagar 10 céntimos adicionales por cada envase de refrescos, cervezas, zumos y aguas que consuma y luego lo recuperara al devolver el envase en la tienda o punto de recogida, ¿cuál es su opinión general ante esta iniciativa? 8,5 de cada 10 personas han dicho que, como mínimo, es una idea muy buena. ¿Vale? Adicionalmente, el 80% de los entrevistados afirman que ayudarán personalmente a cuidar el medio ambiente, retornando los envases consumidos. Y también, significativamente, más mencionado en las mujeres. Realmente, 8,6 de cada 10 entrevistados. ¿Vale?
Bueno, nuestros sectores realmente ya trabajan en la reutilización y el reciclado de materiales. Y estos son unos ejemplos de reciclado de materiales que ellos disponen y de reutilización, de retorno inverso, mediante logística inversa de aprovisionamiento de materiales al sector de la distribución. También hay otras encuestas, ¿vale? Incluso de los sistemas, ¿vale? Encuestas de los sistemas integrados de gestión actuales que dicen que no hay un problema de espacio en las viviendas para implantar el sistema de depósito, devolución y retorno. Encuestas que dicen que es deseable que los residuos se puedan aprovechar para ser reutilizados, en más de un 90% de los encuestados, ¿vale? Encuestas del propio sector que hablan que la huella ecológica o el impacto en el medio ambiente de la producción es algo ya importante o muy importante para los consumidores de los supermercados e hipermercados. Y también en la Comunidad Valenciana pues hemos intentado hacer nuestros pinitos, ¿vale? Esto es la puesta a disposición de una máquina en una planta baja de un ayuntamiento de un municipio pequeño de 2.000 habitantes, la Font de la Figuera, y la verdad es que la experiencia fue un absoluto éxito. Estuvo creo que en el mes de julio y recogió más de 7.000 envases en un solo mes, con un pequeño incentivo económico que no llegaba a ser un depósito, ¿vale? Y, pues, evidentemente, tenemos un problema que es el abandono de envases y queremos dar una solución a través de esta medida, ¿vale? Como conclusiones, queda claro que estamos trabajando todas las líneas de gestión de residuos en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y, por tanto, estamos facultados también para trabajar la mejora de la línea de gestión de envases, ¿vale? La gestión de los residuos de envases, su mejora, será la cifra que nos haga cumplir o no los objetivos de la Unión Europea marcados antes de 2020. Y es necesario establecer una distribución de esfuerzos entre todos los agentes implicados, la ciudadanía, las administraciones públicas, pero también los productores de envases y de residuos de envases. La ciudadanía quiere que se mejore el sistema de gestión de envases. Es algo que creo que se ha demostrado claramente con la encuesta, ¿vale? Y estamos trabajando muy duro, como hemos demostrado, con los sectores industriales, con los sectores sociales, con otros sistemas de depósito implantados en el mundo para aprender de ellos y adaptarlo a nuestras necesidades. Queremos un sistema nuestro, un sistema que pueda tener un poco de otros sistemas, pero que no tiene que ser literalmente el sistema alemán o el sistema noruego o el sistema danés. Queremos un sistema valenciano. Y en la colaboración con las tiendas, el objetivo es que haya 0 envases a vertedero antes de 2020. Y evidentemente, con los datos que les he explicado, pues antes de 2020 no podremos cumplir ese objetivo si no marcamos una línea como el sistema de depósito, devolución y retorno. No queremos perjudicar a ningún negocio. No queremos tampoco fórmulas antiguas de gestión del siglo pasado, me atrevería a decir, ¿vale? Queremos transparencia, queremos economía verdaderamente circular y creo que en el tamaño y la adecuación necesaria, todo, también el sistema de depósito, devolución y retorno, debe tener cabida en la Comunidad Valenciana. Queremos promover algo en el que todos ganemos y estar orgullosos de la gestión de nuestros residuos. Muchas gracias. Moltes gràcies, Joan. M'has carregat d'optimisme. Tenia un poc la sensació de tristor per la prolongació dels processos que comentàveu, però bé, ve que els problemes encara pesen, però almenys així dona la sensació que esteu corrent molt. Espero que arribeu a la meta, aquesta meta del 2020. De totes maneres, el lobby industrial continuarà apretant i, de fet, avui hi ha publicacions en relació a que la CEF vol presentar denúncies contra aquest sistema de dipòsit. En fi, vosaltres gestioneu? Sí? Bueno, nosaltres esperem que no presenten denúncies i que se sumen a la iniciativa i que col·laboren en la ciutadania, que col·laboren en els governs que volem implantar aquesta mesura al llarg dels nostres territoris. I el que sí que puc assegurar és que la Comunitat Valenciana, junt a les comunitats autònomes que així han estat avui, anem a continuar treballant en reunions de treball tècnic i sessions de treball per tal de poder desenvolupar un sistema de depòsit, devolució i retorn en les nostres regions el més homogeni i comú possible.
Moltes gràcies. Hi ha res més a afegir. Anem ara a abandonar ja la taula. Gràcies a tots per la vostra presència ací, per haver-nos explicat tot el que preteneu fer i aquestes noves polítiques de cara a aquests residus i a aquesta directiva marc de la Unió Europea. Abandonem la taula i continuem ara ja amb un moment estel·lar, perquè hem vist, ho comenta sí, ja me'n baixa, hem vist experiències internacionals, hem escoltat les noves polítiques del segle XXI que s'estan posant en marxa en les diferents comunitats autònomes, hem parlat del lobby del sector industrial contra el sistema del dipòsit, hem tingut una resposta per part del director general, es busca consens, es busca col·laboració entre totes les comunitats autònomes, però tots els inicis solen ser complicats, sobretot quan es vol buscar aquest consens que ens comentava Joan. Avui tenim un convidat de luxe, a qui li cedirem el micròfon en quan comente per damunt qui és Jürgen Rees, director executiu des de 1988 de la DUH, l'Acció Mediambiental Alemanya, que té el seu pilar fonamental, la seva columna vertebral està en la protecció del consum ecològic. Des de l'any 2008, l'Agència del Medi Ambient Federal ha considerat l'Acció Mediambiental Alemanya com una associació amb dret a demanar d'acord amb la llei d'apel·lació mediambiental. Jürgen Rees és cofundador de la Fundació per a la Natura en Europa, el Fons Global de la Natura i la Fundació del Llac Constanza. A més, forma part del Consell de Oro Verde, la Fundació de la Selva Tropical i és administrador de la Fundació per als sistemes reutilitzables. Però tot això ve a resumir-se en que Jürgen Rees coneix molt bé el naixement del sistema de depòsit, devolució i retorn perquè va ser un dels pioners en la posada en marxa de la indústria de l'or. Benvingut. Buenas tardes a todo el mundo. Mein Spanisch ist leider nicht so gut, dass ich auf Spanisch no puedo seguir en español como lo ha hecho Jürgen Trittin y por lo tanto voy a hablar directamente en alemán con la ayuda de la traducción. Primero me gustaría darle las gracias a la comunidad valenciana y sobre todo de Elena Sabrián por haberme invitado. Es un placer poder estar aquí hoy y poder hablar sobre la historia de éxito del sistema de depósito alemán. Les hablo hoy como un representante de una asociación en defensa del medio ambiente y de la ciudadanía. Seguramente conocen el escándalo de Volkswagen, donde trabajamos también en defender el medio ambiente. Y llevo ya 30 años en la Acción Medioambiental de Alemania y trabajamos en proteger los sistemas de reutilización de los envases. Trabajamos en la evitación de envases y residuos y cuando no es posible en un reciclaje de alta calidad. Y aquí debo destacar que yo creo que en este término solo podemos recurrir a los sistemas de depósito. Seguramente conocen en Valencia también los siguientes elementos del debate sobre el sistema de depósito. Existe, por ejemplo, un rechazo al depósito obligatorio por parte de los grandes comercios y de las grandes multinacionales.
Además, hay amenazas de boicot de la legislación de depósito. Además, de repente surgen ofertas financieras masivas para un mayor apoyo de la comunidad por parte del sistema El Punto Verde, pero siempre que no se introduzca el depósito. Además, hay una fuerte presión de los medios porque los grandes comercios y la industria presionan a los periódicos a través de sus anuncios. Además, se amenaza con numerosos procedimientos jurídicos contra el gobierno y con un aumento masivo de los gastos para el consumidor en la compra de bebidas. Estos son algunos de los espectros que se generan que utilizan algunos grandes comercios, amenazan con procedimientos jurídicos y otras medidas que también anunciaron en Alemania entre los años 2000 a 2002. Y incluso se habló de políticos comprados. Son todos estos los sucesos que tuvimos durante el debate entre los años 2000 a 2002. Y hubo incluso miles de litigios para evitar la introducción del depósito. Sin embargo, se introdujo el sistema de depósito el 1 de enero del año 2003 y desde el primer día funcionó. Y de hecho, hoy es el símbolo más exitoso de una economía circular en Alemania y la Unión Europea. Podemos evitar muchos residuos y podemos reutilizar mucho material. Pero, ¿cómo fue posible a pesar de todas estas amenazas? Tuvimos una ventaja. La población ya conocía el depósito por el sistema de reutilización y, por lo tanto, desde el principio tuvimos un fuerte apoyo público y, además, de periodistas independientes. Se realizaron muchas encuestas, muchos sondeos sobre el depósito y, en los peores sondeos, el índice de aprobación de este sistema fue del 70% incluso. Pero siempre había por lo menos un 66% de la población que quería un sistema de depósito. Además, se establecieron alianzas entre empresas ecológicas y ONGs, una llamada Alianza para la Reutilización, con comercios de bebidas al por mayor, con pymes en el sector cervecero y con minoristas. Pudimos convencer a una gran parte de las empresas a defender el sistema de depósito. Además, educamos a los políticos, a los periodistas, a través de excursiones a diferentes países, al principio sobre todo a Noruega, y realizamos estudios, investigaciones y además evaluamos los estudios industriales y rectificamos los hechos presentados en estos estudios. Normalmente fue muy fácil repudiar estos hechos porque no tenían una base sólida. Además, había una coalición entre los socialistas y los verdes, un hecho que también ayudó durante la fase de implementación. Y es interesante que en Valencia ahora también exista una coalición
como la que tuvimos en Alemania. Y la pregunta decisiva para Jürgen Trittin y el canciller Gerhard Schröder fue la siguiente: ¿quién gobierna este país? ¿Un gobierno elegido democráticamente comprometido al bien común o poderosos grupos de comercio y grupos industriales que llenan nuestro entorno con basura, que suprimen empleos regionales para maximizar sus beneficios y quieren vender los mismos productos a la gente en todo el mundo? Por suerte, la pregunta se contestó con el primer elemento y ahora es la pregunta que tiene que contestar el gobierno de Valencia. En Alemania, desde el 1 de enero de 2003, no hemos tenido ningún debate sobre el sentido de la obligación de depósito. El comercio, la industria y los políticos, todos están orgullosos del sistema. Y eso también es porque se realizaron varias mejoras para aumentar la transparencia y para mejorar el sistema. Todos están de acuerdo ahora de que se tenga que incluir la mayoría de las bebidas. Incluso hay iniciativas ahora de aplicar una obligación de depósito para el café para llevar. Cuando se introdujo el depósito, tuvimos un argumento importante porque la población no quería ver la basura, los millones de kilos de latas y botellas en los parques, en las riberas, en los lagos, en los bosques y en la playa. Y hoy, con la iniciativa contra el café para llevar, hemos retomado este argumento. Ayer trabajé junto con Eric Schweitzer, el mayor lobbyista de la industria alemana, en un congreso sobre el depósito. Él trabaja en la organización que se opuso a la aplicación del sistema de depósito. El congreso donde estuve ayer tuvo lugar en Baja Sajonia y allí se anunció ayer la obligación de depósito para el café para llevar. Incluso me comentaron que en algunas empresas ya se ha empezado con un sistema de depósito para experimentar. Yo estoy convencido de que el sistema de depósito tiene que ser obligatorio y si es así, la industria cambiará de opinión. Incluso aquí en Valencia, donde veo que la industria se está oponiendo al sistema obligatorio. En Alemania tenemos hoy en día el mayor sistema de reutilización intacto del mundo. La tasa de reutilización en cuanto al agua y los refrescos incluso ya es más alta de lo que era hace 25 años. La tasa de reutilización de los refrescos, como acabo de decir, se ha estabilizado y está entre un 30 y un 40% ahora. Estamos orgullosos de poder mantener también el sistema de reutilización y estamos orgullosos de poder desarrollarlo en algunos ámbitos. Sería importante que las plantas de reutilización también tengan la oportunidad de mantener sus circos económicos y sus modelos.
Pero, como ya he dicho, el argumento mayor que teníamos fue que ya no se ve basura en lugares públicos. Por ejemplo, si estamos en Berlín y dejamos una lata en algún sitio, por ejemplo, en la calle, pues pueden esperar y verán que dentro de 2 o 3 minutos de repente viene alguien y recoge la lata. Hay situaciones ahora donde en lugares turísticos, donde acuden turistas que no conocen el sistema, dejan sus latas, encontramos a personas que cada media hora pasan y recogen las latas y las botellas. Y eso nos ha llevado a tener una tasa de devolución del 98% de todos los envases con depósito. En Alemania no se encuentra ninguna lata o ninguna botella de plástico en el medio ambiente. Lo que es interesante también es que el comercio y la industria no han tomado ninguna iniciativa contra el depósito. Antes había muchas acciones jurídicas, pero ahora incluso toman iniciativa. Han visto el vídeo de Lidl, se observa una situación similar en toda Alemania. Las empresas están orgullosas de estas iniciativas y, bueno, al principio no fue una medida voluntaria, pero ha ayudado a que sea voluntario, casi voluntario ahora. Y además, no han aumentado los precios. Y está claro por qué, porque es un intercambio, no aumenta el precio. Incluso la tasa que se paga para utilizar el sistema del punto verde ha bajado un 50% desde el año 2003. Quizás sea por los ahorros de los gastos que tenían las asociaciones y las empresas por el cabildeo que realizaron para su campaña contra la obligación. Hoy en día tenemos una base de cooperación con la industria y con el comercio y no hay litigios sobre el sistema de reciclado. Pero aquí estoy hablando solo de Alemania, no de otras situaciones en otros países. Para resumir, hemos aprendido que respecto al tema del depósito no se trata solamente de proteger el sistema de reutilización y luchar contra la basura. No, se trata de más. Se trata de no conceder el poder a la industria y a los grupos de comercio y enviar una señal para una economía circular moderna con carácter ejemplar para toda Europa. Todos los años se asumen más países. Este año ha sido Lituania, a mediados de 2017 será la gran parte de Australia. Clarissa Mers ha dicho esta mañana que la Unión Europea también reconoce el valor de los sistemas de depósito dentro del marco de la jerarquía de residuos y el paquete de economía circular tendrá objetivos de reciclaje ambicionados y métodos simplificados para calcular estos objetivos, lo que hará que los Estados miembros solo puedan conseguir las tasas de reciclaje con un sistema obligatorio. Me alegra que Valencia asuma un papel pionero. Seguiré apoyándoles en este proceso. Felicito al Gobierno y la región por su papel de vanguardia en España. Després d'escoltar les paraules d'un savi, per a mi un savi que ens ho ha explicat molt fàcilment, anem a veure si així també tenim periodistes independents i
i una certa col·laboració per arribar a la ciutadania. Ja que estem, permeteu-me que diga una cosa que si no podria rebentar. Avui fa 3 anys que es va tancar Ràdio Televisió Valenciana i després d'haver escoltat la taula de representants de les comunitats autònomes on tots demanaven comunicació, la necessitat de comunicar tot el que s'està dient ací. Són temes molt complexos que arriben sobretot a aquelles persones que les entenen, però jo sentia la necessitat imperiosa de poder estar treballant en la meva televisió i des d'un programa com Medi Ambient traduir i baixar el missatge a la societat perquè la societat s'impliqui. No és possible. Avui fa 3 anys que això no és possible. Gràcies per deixar-me-ho dir i ara ja sé una pausa per a dinar i continuem a partir de les 3:30, em sembla. Gràcies. Torna a l'espectacle.